busia macheo mamoa ha edwa ba Asempa 94.7 FM KANAWU dwumadie eso na ene de se wobo de se memebo ni nyina ye ba beka ye bekeka bi ene ede a kire wo mo sefata se ye keka bi ede kire wo na ne hwan ene ye kono so ene anopayi wo sofo bedu kobi nyame sofo se yampade a nyankopon no a wono a ne bremu wono no obekire wo se mama no munyini na so twabre ni eduru a wo behwem no ayi papa ewom abra ogufuo bi kogu aduaba ema okoda ye no okogu bone beframu na de tiye na ayi garden for no kate Yesu se aduaba ye begu ye enye nuni wo bi de fofra ba befram ti owura ye ntutu wu ana wo se da bi moma ne momunyini otwabre ni dura ye ni ankasa ye beyi de enye ni nyina frimu na enye sasa abredo fra se tutu a obekwa akutu papa ni nyina bi ede agunchen ene ye bisawo wosofo bedu kobi an sesiye no Bible chokunkuri every Genesis to Revelation enyembia wo preach ni nyina wi ana ena fedie wono apese wo churo ne de na wo san preach edeka ho hwene wo kire sofu na so posofu so wu se group bi wo mo ne yempo nya papa wo fa nyame asem kwanso na wo de preach ye nyame asem te sankranto te sankranto no fani ye mfentwa ensuso na ewo na pepe wo mfim efa ho enti so wu se group bi anase enipa bi esuni ne bamponya wonam chokonkon kwanso na wakasa de ye futuo na de ye futuo wie ne nipa no what one ankasa hu se asamo aye kan medi hu for sa ne nyame asem ekasa de me ya menim se ye papa yi nyame asem pa che se eye bone na wono ankasa watu ne hu for ma asem no asiesie no na wo ma asem ne siesie nkofo ho na wo sofo mua wa wakote asim jina puppet so eye hu fin wonya sandini ba anwa na ga ba wo ba warwan open no Wemfantefo agimi na wo te Ghana ha se no ason na nkasa wotim na wo ye no waka mfantefo dodo wom waka igbefo dodo wom waka santefo dodo wom afa pesa wo ne nue ene koya sori ana wo tu asori mafo wo tu Ghana fofo wo tu amansan nyina fo se wo bia nware santini ba ye nware mfantefo ba no mfantefo ma no magimi asantefo ma eye nibrefo wo mo ni brade mfante eye egbefo ma de wo mkwa de wo mutu fom etieti aso who the hell are you we ye hwan na wankasa kra no tokro be na upie firi mu wo sofo bedu kobi tokro be mpo na upie firi mu tokro na apia free mu who belongs to na who belongs to wo mo ko na sori ankasa no esesenka wo mu gina semwe so no mu tu wo mo hofo efira sori no na ka wono ene ne mema kro no ka wono ni pa wo pese wono wo mo esom no wodi nyame asem no ma wo no mu timi sakra ko nkwagiem wo eso se bibia e pepepe de me koti a wo se oni chopa bi a wo pa na asem na ye ka no eye no kre wukosia eveni ba igbeni ba ne se wo buade ne se wo de chokunkro sem eye adwuma ese chokunkro se wo ba bra wo se ema wukunu ne se wo bra no wase a enu nti wo friends wo dormant wo friend se wo dormant wukosia santini ya wono so se ye de ye ntrasen hwe obi anim ye mfa yensanse edamri fam ye ntrasen kasa be man ko bremra ye yes briam widie ni eye adwuma pesika pejapade enti se me ne wo betrase be ma ne saware ni kwa egu a ejapade na me no briam oja ni peye no che never me de ma me wono so se wo ye greedy ana akosia mfantini banso so a wono nso so no wo bone suma wote ho de obeye ni bia wote ho wo didi na tem kra no dada ne sede no wo sere kese akoma betoyam asumdwe baba fie ama nkwada no ayede wo maba no yetimi atrase abobra ahwe wo mo a wo wo magimigimi na wo nipa ba kon kosi nkosi koda nkoda entizo opesa oyede ene yetena wai ana bayege wo bayege because a man nyinanye asantefo manya fantefo magimia na ever for magimia ehifo afei ma ba biem na akwakofa ma ene yege abusua
yen kanchire papa we say nyame adwuma wo mu gurufi wo mu nyame adwuma no fi nyame asafo no a wodi gyaye ese mumra meto no Yesu Kristo fa pem na woto ye that foundation a Paul can say wodi ka to safa pem no da wo bia ni wa wo betimi ato foforo bia biem and ye de ne se ye beto aso na de Yesu ato edisi ho no ye to bia to aso wo ba ya obubu no o bezo obubu no sofu bedu ko bi pese safa pem no sa foundation na Yesu Kristo to ye no opese obubu no no ono ankasa efa ne personal theory na wodi sifa pem foforo na, but I tell you and it is a promise sasa na mo na wo frase ye wo pese wutu a enye ye because Yesu adwuma obeye ye no wutu wunya mu fa pe wunya mu fa wonye mufa ye ma sofo mu tikoma se ya politics na wo mu ye sofo mu timi pagya ne man pani gina ho ehuru no asa wo ye medi na temo a obi antumi nka honje na wo de Ghana fo di watema wo se dey na wo ye hwan wo kwa wo ye hwan wo de do so ye hwan sabe Ghana man pani na do ranko akufo ado de wono ankasa watimi asi ne kwans ne tirase asu anwoma abo ne law degree papa bi ebie ne firms atetete enimdifo lawyer enimdifo ewo memu a wonya sam a ebi na akofre no se wo court ebi na afre wo no madi wonim ene wo ma court wono kra utimi gira wo se ubedi na tema mensu abo obi antimi nka na wo ye hwan na wo se Ghana fo ntimi nka hwe ngiro wo ye hwan what do you think you have woni hwe you see, let's call the spade a spade. I didn't know and some fata and your fair. Young can no quencher so for now. Woman, you say, woman, yafunu, a dinty, whoopedy, aquain. Whoopedy, what they quay, semi trendy, war trendy in the popem, and answer bonimois. Sadina, what do you call it trending? A your popem, and answer bonimois. War trendy. Me no bia me panichew he wo hwe empani se suwani answa de a wo bebudu esi wuram sofo bedu ko bi dakro bi wo bebudu a esi wuram hwe ebinu mo hono ma yadru baby ase Ghana ne ya adwen se wo bi wo hwe baby a obi told ni baby na ni kira ya na akwati sa se ahwe a obeka se sebe ne konjo mpin ho aka kakra koso hwe nipa no Dr. Kwasi was kan was Ghana about 40% ene adwene enya dwuma yabo abodam ene enam street so ba na nipa no na no kasa na ni ya bi ene be mu hunu se nipa no wonam wono se Dr. Kwasi was fall into more than 40% na wo maka na was dey boma me since I spoke, have you heard of the airway speaking? They have not spoken. They have not spoken. You see, what krukra asori anopa wasofo atwinsu onwere gu ho afa Bible asom Bible no a Paul num ye omo breye ye si binum esa abo ye timi echi binum wanwam edi amane ede tro sa Bible no a wo wa befa no wada ni Yesu Kristo obusu apani a wawuo a wudidi ho no wo wie ya sa Bible no enti wo twinsu gu ho fa sha omatom no we na akoka kira asori ma no we na go kan ena egbefo no mo kasa eno anya ko hima wose brabonti biem na kwankora wonam so a wutimi describe anunafo se wo mo ye domat ye tietia wo so no sa bra be cheche ba de ko hunu ye ntia wo kan sa every say wo mo dwon wa they can't think far. They cannot think far. We reason entia wo de e ka sa asem no entisa wonte ya mebo amane. What you say? So won't ya me bo wamane. Wom say brabonte ne be kirechirem. Na yenka sam yenka sabi omemu yenyanyen kwase afo saa wo.
Yen nyina nkwasiafo saa. Enti saa preaching phone a ukogina puppet so o preaching ye no. Wo church member bema no obabi asisa ware ne so obi a eye se bi a kroboni wo ko ware mfantini sasantini se evenia no aka kire ne se wo munye papa nti enware wom. Asore ma wo chire mo wotamo wo semo efrisa ne dipa na anu na shaware no afa no okodo chido chirim o belongs to a which trap o belongs to which trap onto who trap no na say bia we santini fantini anase evenia was ye ne kwa na mesofo beduko bi say na wankasa no wankasa na wo kasa no wo gina hwem ahwe ho ebisa so wo tebi ate say wo gina hwem ahwe ho ebinom ho nyefe wo boni pada wonim say de ebo nipa what me atete clay e de aye sa sculpture any ade wa ye bi da we asem ye bekeka bia kyerɛw wo pa fa ye nyina ye nim twitwiri fam ye beka ya dwene akyerɛw because ye entena wo obi nkasa emane mema ni challenge bia wo mo koda bi nese mane mema be ko challenge ye kwa ne kwa koduru hin basa wonso check wo wura wo dem tuonum na akosese wo na hu say no wabu oba bi kwase a wakopie court kyerɛ wo say yenye ne saa ensisai ne de beto na no nti okokwa apai wo say no nti wo didi obi atem kwai ne so be yege a koyege sanso so ne wo afei na oba beda no ho fada nso so a senso bishop a no wadane ma yenwene ye ho bible ye nkrofo bre ye eye mu adwuma ye ne wo ma bible so awutimi ekotu a gospel according to St. Luke, gospel according to St. Matthew, eye Paul ne Timothy nom epresoa ye adwuma tu fapem bi eto ade Yesu eto wono so na wo brana beto so a woto se woto ene ma Nyankopon ade bom ka akirefo nyame ade bom ka akirefo wo mo na ase wo de se wom wo do mani be twitwirifom wo mo bopa sa koda biem se Nyankopon na de sa message we suma wo koka kyense ani wa mo wadi ntro san ko na koka kyense wa mo wadi senye san so a wherever you got that message from say no na be mo trend no woni maguase si utra say bow down your head in shame so for wadi ko bi asa na me ka kire wo abusuya aha be ye dream won so betimi afre na wode wadwen kire aba 0302 216545 0302 216545 and 0302 216546 0302 216546 make I was say wadwen kire so betimi de aba Facebook constantly is streaming live ema wo na wode afa ho nso so aba medofo a waba anopan metiawo. Hello? Enti ene mebo emanu subiem 0302 216545 0302 216545 medofo Martin me so me aba mo hu ye na wonso e pata agbere fun awo mebra kasa papa na samu na waka no mu journalist una mama asamu na ayebibre mi kamiko kasamu ya bogu dada because asamu na wasa police asamu no ko say obon so na dey san so ko na mo ni asamu me wu na ti wo yo gbe ja pada boni ana nwanwampo asa journalist amu ko mu ano asamu ni asam bia asam gani ho na asama hu hia na mu da ayebibre because me won't accept over yeah because what me na me na jinya and so extra I am both who pass some to go back I come at time to and I'm up at my testing who make that and more than I was at some baby object to I don't the platform I depend on I can depend on another platform all the type of your home and she not to be able to for you will be as can see you say that and she need a better from me who yeah what happened no go down pass up to ba o man o ma ko mayo why are they ya da se papa me do for ba mo ha good afternoon
Yes, I don't patch off free or you wouldn't so this. Oh, your friend Razak Kosovo. Oh, okay, Razak I say. Oh, that's so good. Why head and carbon in the house? What did he say? What's it? Musha or Cotier? So ahead of them. What's it? 1 month to remove you. See, I understand. What did you be at him? And I'm going to talk in terms of for example. Get the example. What you are not doing? To hear him say, Bonnie Sana, your head. Na Razak, or China Garden one cassette, ne mammy, ye be a trouble and a mammy, Jimmy. Na, yeah, also for the room Cassaway Jamie. Don't care. We don't care wherever it belongs to. You are part can say, one can say, pennies of one Cassasa, and your bedroom free tribalism. You see, and only a dear Juma, MYS woman. And you say, me tribalism. I mean, Chester also Gina, everything also Casemo. Yeah, who the SCC be I was saying that's why overflower by Mohamba a Casapa KANAWU Mediso. Yes, good afternoon. Afternoon, we are from say okay free. I'm Fred, I'm calling from Ruby. Fred, go ahead and express your opinion. Thank you for this program. Thank you. But I want us to think critically. What a man of God has said, it's not said anything wrong. We are just bashing him. Have we really Asempa FM sat down to think critically, ponder over what the man of God has said? We are just on the airwaves. We are on social media bashing him left, right, center. He has not said anything bad. Let's ponder. Let's sit down. Let's take the issues and not. Let's analyze them and find out whether what he's saying there are some facts in what he's saying, rather than insulting the man of God. Thank you so much. Medavo flower by a moa eba KANAWU Mediso hina free the same. Mjeni papa yao adodona femi sekemayo amekata fi sek man bet animu ha. And yes, that's right ko ni mechire wadwe. The mechanic say ana ewie mamu abaso na mi shop papa he say inna say ajun ba ko na ka sa asofofo ni na dem ya ni Christian castle omuto mu tefe mu do mu ye o de say sofo mu a atumi be jama ka abedi afantefo ma any infantry former, them is just called the Miriam Fanti. What you say? Some fancy former is also Jimmy, also I'm the only Jimmy. Why? Now, Medafunim, Christian Cancer, I dare back when say, a individual way out one upa now join no, and you say beer, a umbrella beer war or my number say, so we are so full and quadias, so do to cost. So only Pentecostal Council, Christian Council, woman you know, upa now join. Medase Medofo mpacha wodofo abama hai na ofrefri we dey say jana wa mpacha so won ye de mpacha me ho ye nkasa won say obia no dia you no see kind of question ni ni but when you come and could no matter the say the fact Eyanwa sabe yakwa yesia ye nuanom ewo other tribes na yetimi no mudi ayensin this na but so obegina property so publicly mommy we say in our bedroom but not in public. That's right. Very good. In the bedroom it happens. We are media that tribe we are any different. Church ya sa ebusue bia obi abiwom. Yes, we the Bible see say and when you know say say like me one particular tribe
That's my word. And it's I'm your mother, Papa, Order for your dance, Papa, or no, Cassa, yeah, do, baby, now will be Sassa for money, say, Ada, why D. Or Timu say, woman and call you, made up for my offer free, who did the same. Yeah, Francis. Yeah, Brother Francis, Pachosa Pomboko. I don't pay my anchors, I don't need to yet. I said, no, I'm coming. Madame Fobapo, it is that. Also, for that, and who visit me on earth of Mammy. More confusing Mamina, Mamma, Giant, only my meeting from my job and my nephew. Medasepa medofo elsa say yetimi eboa wo mu na yetwe wo mu si kwantempo no so ma wo mu etumi ehun se adwuma na wo ye no asodie da ho nkontebo bi ewo ho obi so te akire aye so ye hwe wo enti de wo ye bia no twokonkron no na esese so obi ye bibi sade me di ka kan se obi ye bibi ne se nkoyi kra na wo fa twokonkron no a wa wo de kirekire no wo de kirekire nipa na anto wa no hu se no sade me ye eni nyame asem ebobra na se wo kote gina na se wo kofa enipakuo bi tribe bi na ado mu begina ho enti wo preach sa no wadwene mu bibia nka mfa wati kwankere wo se Samusu ekro na wobodin no ebi eye church members wa ebi eye no omu nyina netia ebi num kra wa wo free wasafo na se no wono omu eni frase enti bibi anka sa nkere wo enti wo wie ya na abizom se adam wa ye din no omu nye din nko omu nye den wo mo manye so